Kitabu cha Ayubu mriango ni wa 10 zofara namba kosara Ayubu zinamviri adhabu ndo zofari mna makizigiza kiamba bize maneno ganogosi beka gandangira bila kuzigizwa hedu yuno mtu akune na joma ndataro kukalaka na makosa bize chokikanwa chobe kahendi atuma nyamale bize mtu asikuchemere wakati sehaho watu uona mwamba mlungu mafundisho ganguka gana kaila kiza ni merimberezo ela kalaho mlungu anganena kalaho anga kubunulira kanwa kana kukuangaziza siri za hekima maana hekima ya jerina pande mbili bayunga manya kukala mlungu anakuwa jivu vitache kuriko joviri asho vizo nadima kumanya siri za mlungu vizo nadima kumanya mwisho wa iye mwenye nguvu zose uwa udhulujo mkuriko mlunguni nadima kuhendaze bewe unakina kuriko kuzimu unadima kumanyani bewe kipimo chenikire kuriko dunia na nichela mkuriko bahari akikira na kufunga mtu jela na kumwiha mtu hukumiwe ni anadima kumzulia ujeri wenye iye na manyao masio mana na aonaho uwe iye ni kuulola ila mzuzanda pata ufahamu kala mwana wanzowe watakani haza jolo mdamu ulaza moyo kwakwe na kuigoleza mikonoye kwake ukiwese dhambiri mkononi mwako na siriche ukale hemani mwako ujeri wenye undanula uso bila aibu ndakala imara na kundagoha ujeri wenye undasauta buzo ndakala herema zigarigo kira hiza meshago gandangala kuriko wakati wa jua raviswani na kizache kindakala herema zacha na wondakala salama kwa kala kuna kuluhiro ndalola pande zosi na woye salama undalala na kana ndiye kuogosha na anjimanda kumala muwavize ila matoga atiriri ganda gitana kiza na kamandakala na ngiranye ya kuchimbirira na kuluhiro rao rindakala ni kutosa roho